Ke wero nui kei mua I te aroaroa a Harlem Frost. Waki whānga kia whawhai hau ki te kupu, ngā whawhai hakinakina o te ao. Ara ko te UFC, mera momo, ngā piringi a hau kia hoki mai he toa. Kua te koutou a Frost e whakangungu ana kia eke ki ngā pai o angitu o te hākinakina Jiu Jitsu. I tingata hau I tōku hikoi whawhai, te tau tōku pāpa, nā te mea I whawhai hau I maha ki te kura. I tātai ia kia hau te teira, oi, me haere koe ki te kura, ka ako koe pihi ana ki te whawhai I ngā momo Jiu Jitsu. I nāia nei, ka noho ia hei toa whakaihu aka o te taitara Oceania mo te tau 2024. They say, you learn how to fight to not to fight. Toa hau I ngā tōna mana ārohe, me ngā tōna mana āmotu, me ngā tōna mana etai te ao kiwa. Bring my hats in. I uru atu a Frost ki te karapu checkmate Christchurch Jiu Jitsu, nā I ngā tau kua hipa, kua piki ake te hunga rangatahi Māori ko nā. We started this kaupapa just to bring more young Māori in, rangatahi here, and just to get the benefits of Jiu Jitsu. The community's growing, like the class we have at the moment is really good. There's just so many benefits for young Māori. Discipline, you get to know yourself way more than you would in any other sport. Ko ka whāinga mo tēnei karapu kia eke ai tēnei karapu me ki te angi tū o te reo. Kia kia āhei ngā taiohi nei ki te kōrero Māori, kia whakaputa I ngā āhurutanga o tēnei karapu. If I didn't have the sport, I don't know what really I would be doing, but it's definitely opened up a lot of pathways and avenues for me to go down there. I'm definitely proud of. Nō nāia nei, ka hoki ia ki te mahi whakaharatau mō nā moemoe a. Stay tuned, you know you'll hear my name out. Ora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo